Ibi byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse ibiganiro bitandukanye, amakuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa. Kudeta y'i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri Perezida Felix Tshisekedi. FBI runo rwego rushinzwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rusohoye amakuru akomeye cyane kuri kudeta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Mbere gato yuko twinjira kuri amakuru, hari inkuru mbonye ivugwa ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF, aho umugaba mukuru w'ingabo za Jamaica yashimye akazi kari gukorwa n'abasirikare ba RDF. Reka tugaruke mu makuru ku buryo bw'inshamake, turi kugaruka kuri kudeta y'i Kinshasa, aho FBI rwego rushinzwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gusohora amakuru akomeye cyane. Mbabwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Jamaica GDF yitwa Vice Admiral Antoinette Wems German kwa gatanu yasuye itsinda ry'abasirikare b'ingabo z'u Rwanda ahitwa Trarwen, aho ingabo z'ibihugu byombi zifatanyije mu kubakira abaturage amazu yangijwe n'inkubi y'umuyaga yitwa Hurricane Melissa. Akigeraho Vice Admiral Wems German yakiriwe na Colonel Moses Kayigamba, n'umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare ba RDF Rwanda Defense Force bari mu bikorwa by'ubwubatsi, wamusobanuriye aho imirimo yo kubakira abaturage igeze mu turere twa James ndetse na Trarwen. Aherekejwe na Colonel Moses Kayigamba, umugaba mukuru w'ingabo za GDF cyangwa se Jamaica yasuye ahari imirimo itandukanye abasirikare b'ibihugu byombi bari gusana amazu yangijwe n'iyo nkubi y'umuyaga. Muri ruzinduko abayobozi baganiriye kandi abaturage bagaragaje ishimwe ryabo ku bufasha bahawe n'ingabo z'ibihugu byombi, ni ukuvuga Jamaica ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Vice Admiral Wems German yashimiye cyane itsinda ry'abasirikare ba RDF ku kazi keza barimo gukora ku bufatanye na bagenzi babo ba Jamaica, agaragaza ko inkunga ya RDF ifite uruhare rugaragara mu gutabara imiryango ibasiwe n'inkubi y'umuyaga. Uruzinduko rurashimangira ubufatanye bukomeye cyane n'ubumwe bw'ingabo za Jamaica n'iz'u Rwanda mu guhangana n'ibiza ndetse no gutabara abaturage mu rugendo rwo kongera kwiyubaka nyuma y'ibiza byabasenyeye, nk'uko yagiye abigarukaho muri rusange. Hanyuma mbere y'uko njya kuri iriya nkuru, reka mbanze mbabwire ko haravugwa akaboko k'ibihugu bigera kuri bibiri mu rupfu rw'umuhungu wa Gaddafi. Ibihugu by'Ubufaransa n'Ubwongereza biravugwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Saif al-Islam Gaddafi, umuhungu wa Colonel Muammar Gaddafi wahoze ari perezida wa Libya. Kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo Saif yiciwe mu mujyi wa Zintan mbere yo gushyingurwa mu mujyi wa Bani Walid kuwa gatanu tariki ya 6 Gashyantare 2026. Kugeza ubu ntiharamenyekana abishe barashe uriya mugabo wari ufite imyaka igera kuri 53 y'amavuko. Ishyaka rye rivuga ko abagabo bane bari bipfutse amasura aribo bamwishe mu buryo bw'ubugwari, yungamo ko mbere yo kwicwa yabanje kandi kugerageza kwirwanaho. Umunyamakuru w'Ubwongereza witwa Afshin Latanshi yavuze ko ibihugu by'Ubwongereza n'Ubufaransa bikekwaho kuba ari byo biri inyuma y'urupfu rwa Islam Gaddafi, kuko ngo byamubonaga nk'ushobora kandi kunga Abanyalibiya nyuma y'imyaka 15 yarashenywe na OTAN. Ati amasoko yacu ku butaka muri Libya yatubwiye ko bakeka ko ubutasi bw'Ubwongereza bwifashishije imitwe yabo mu kwica umugabo ufatwaga nk'ushobora kandi kunga Libya nyuma y'imyaka 15 OTAN irashe Libya ikayigira igihugu byananiye mu gikorwa cyacyo cyo kwica Muammar Gaddafi. Afshin kandi yavuze ko Ubufaransa nabwo bushobora kuba bubiri inyuma. Ati tunazi ko Ubufaransa bufite inyungu zikomeye cyane muri Libya dushingiye ku nyandiko za WikiLeaks. Tuzi ko mu mwaka wa 2011 Ubufaransa bwifuzaga kugira uruhare runini cyane mu musaruro wa peteroli ya Libya, kandi uwahoze ari perezida Nicolas Sarkozy yari ari mu biganiro by'uko Ubufaransa bwagenerwa 35% by'umusaruro wa peteroli ya Libya. Umunyamakuru avuga ko Saif al-Islam Gaddafi yafatwaga na benshi nk'ushobora kandi gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu muri Libya nyuma y'imyaka myinshi kiriya gihugu cyugarijwe n'umutekano muke. Kuri ubu ubutasi bw'Uburusiya bwuvuga ko uriya muhungu wa Gaddafi yishwe mu gihe Ubufaransa bwarimo butegura za kudeta muri Afurika mu rwego rwo kwimura ubutegetsi banze gukorera ku kwaha kwabo. Raporo y'urwego rw'ubutasi rukorera hanze rw'Uburusiya ivuga ko Perezida Emmanuel Macron ashobora kuba yarafatiye urugero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo guhirika ku butegetsi Nicolas Maduro wahoze ari perezida wa Venezuela. Ikaze rero muri aya makuru, reka tuganire kuri iyi nkuru. Amakuru avuga yuko FBI iri gukora iperereza kuri kudeta yapfubye i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
urwego rw'ubugenzacyaha rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI ruri gukora iperereza ku igerageza ryo guhirika ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryabaye ku wa 24. Mu gitondo cya tariki ya 19 Gicurasi 2024 bitwaje intwaro bari bayobowe n'umunyekongo ufite ubwenegihugu bwa Amerika Christian Malanga bateye ibiro bya perezida wa RDC batangaza ko bakuye ku butegetsi Felix Tshisekedi. Bateye kandi ingo z'abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo uwahoze ari minisitiri w'ubukungu Vital Kamerhe, bica bamwe mu bamurindaga bagira no kuri uwari minisitiri w'ingabo Jean Pierre Bemba. Abasirikare barinda Tshisekedi kandi bahanganye bikomeye n'aba bantu ku biro by'umukuru w'igihugu bica Malanga bata muri yombi abandi benshi cyane barimo umuhungu wa Malanga witwaga Marcel ndetse n'abandi bafite ubwenegihugu bwa Amerika Tyler Thompson, Benjamin Zarman Pauline ndetse na Joseph Peter. Abafatiwe mu biro by'umukuru w'igihugu bakatiwe igihano cy'urupfu, ariko ku bafite ubwenegihugu bwa Amerika habayeho ibiganiro. Leta ya RDC ibohereza Washington muri Mata 25 kugira ngo bakurikiranwe n'igihugu bakomokamo. Minisiteri y'Ubutabera y'Amerika yatangaje ko ibakurikiranyeho umugambi wo gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba, gukoresha intwaro zangiza byinshi, kugaba ibitero ku bikorwa remezo bya leta, umugambi wo kwica cyangwa se gushimuta. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa Radio France Internationale yatangaje ko mbere y'uko urubanza rwabo rubera muri leta ya Utah muri Werurwe 2026 rutangira, abakozi babiri ba FBI bagiye Kinshasa kwikorera iperereza ku byaha aba banyamerika bakurikiranyweho no gusuzuma ibyangiritse ubwo kudeta yageragezwaga. Mu bo byateganyijwe ko abakozi ba FBI kandi bazabaza harimo abo mu nzego zose zagize uruhare muri dosiye y'iyi kudeta, barimo abashinzwe iperereza, abashinjacyaha, abanyamategeko buganiye abahamijwe icyaha ndetse n'abacamanza, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Duhindure ingingo duce mu gihugu cy'Uburusiya, mbabwire ko Uburusiya bwagabye ibitero simusiga ku nganda z'ingufu muri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zagabye igitero simusiga cy'indege cyangije inganda z'ingufu z'amashanyarazi muri iki gihugu. Iki gitero Zelensky yatangaje ko cyabaye mu rukira rwo kuri 7 Gashyantare 2026 y'ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero byangije inganda z'ingufu muri Ukraine, bikaba kandi byari byiganjemo indege zitagira abapilote zirenga 400 ndetse n'ibisasu byo mu bwoko bwa misile bisaga 40. Hashize imyaka iyi ntambara hagati y'ibihugu itangiye, ikaba kandi yaratangijwe n'Uburusiya ubwo bwateraga Ukraine, ndetse kuva icyo gihe inganda z'ingufu muri iki gihugu zimaze kwangizwa cyane n'ibitero by'Uburusiya. Mu butumwa yanyujije kuri X nyuma y'iki gitero, Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko ibyo Uburusiya bukomeje kandi gukora byo gutera igihugu cyabo bigaragaza ko bahisemo intambara mbere y'amahoro. Ati Uburusiya bufite amahirwe yo guhitamo amahoro gusa, ariko aho kugira ngo bahitemo bakomeza gutera mu gihugu cyacu. Ndasaba ko abashyigikiye ko iyi ntambara kandi yarangira binyuze mu mahoro kugira icyo bakora kuri ibi bitero Uburusiya bwatugabyeho, kuko ntabwo twagakwiriye gutuma bwifashisha ibi bihe by'ubukonje mu gushyira igitutu kuri Ukraine. Minisitiri w'ingufu muri Ukraine yitwa Denis Shmyhal yavuze ko ibi bitero by'Uburusiya byangije bikomeye cyane sitasiyo ebyiri z'umuriro w'amashanyarazi ziherereye mu burengerazuba bw'iki gihugu. Ibi bitero byagabwe mu gihe kandi biteganyijwe ko igipimo cy'ubushyuhe bwo muri Ukraine bushobora kugabanyuka cyane mu gihe kiri imbere, aho buzava kuri °C 14 bukagera kuri °C 7 mu minsi iri imbere. Uburusiya ntabwo buragira icyo buvuga kuri ibi bitero byagabwe muri gihugu cya Ukraine. Yari makuru, reka mbabwire ko amakuru avuga yuko Trump yanze gusaba imbabazi Obama kubwo kumugereranya n'inguge. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje ko nta gahunda afite yo gusaba imbabazi wahoze ari perezida w'iki gihugu Barack Obama n'umugore Michelle Obama. Avuga ko amashusho baherutse kujya hanze arimo igisa n'irondaruhu ako gace atari yakabonye. Ibi yabivuze ku wa 6 Gashyantare 2026, aho yabwiye abanyamakuru ko agace ka nyuma k'amashusho yashyize ku rubuga rwa Truth Social atari yakabonye kuko umukozi we yari yamubwiye ko byose bimeze neza. Tariki ya 5 Gashyantare 2026 nibwo Trump yashyize amashusho ku rubuga rwe rwa Truth Social. Amashusho yavugishije benshi cyane kubera amasegonda ya nyuma ahera. Ni amashusho atangira agaragaza imashini zikoreshwa mu matora, herekanwa uburyo mu matora Trump yatsinzwe amajwi yibwe, ariko mu masegonda ya nyuma agaragaza Obama n'umugore we imitwe yabo iri ku gihimba cy'inguge. Aya mashusho kandi yavugishije benshi cyane abirabura, bagaragaza ko icyo ari igikorwa cy'irondaruhu, kuko ubusanzwe abazungu bagira ibyo bibazo by'irondaruhu
bakunda kwita abirabura ubwo bwoko bw'inyamaswa. Trump yasobanuye ko we ubutumwa yashaka gutanga ari ubwo bujyanye no kwiba amajwi kuko ari nako gace kandi yarebye gusa ubundi akabwira umwe mu bakozi be kumurebera niba nta kibazo ubundi abona kuyashyira ku rubuga rwe. Ati bwari ubutumwa bukomeye cyane mu bijyanye no kwiba amatora, nta muntu wari uzi ko biriya ari byo byayirangizaga, iyo babireba bari kubibona ndetse kandi bakabikuraho. Abajijwe niba azasaba imbabazi ku bw'iryo kosa yagize ati oya, nta kosa nakoze, ni nanjye umuperezida utagira irondaruhu mwaba mugize mu gihe kinini cyane. Aya mashusho yamaze amasegonda agera kuri 12 ku rubuga rwa Trump Truth Social mbere y'uko ibiro bya White House biyakuraho, ndetse bikagaragaza ko ayo mashusho yakuweho bikimenya ikibazo kiyarimo. Reka rero mbabwire ko mu yandi makuru Ubushinwa bwateguje gahunda yo kubaka igikoresho gifite ubushobozi bwo gutwara ndetse no kohereza indege z'intambara no kurasa za misile kuva mu isanzure. Ibitangazamakuru bya leta byasohoye amashusho agaragaza Rwanir ishobora kandi kuzaba igikoresho cya mbere kinini cyane ku isi gitwara indege z'intambara gifite ubushobozi bwo kugendera mu isanzure ry'isi ndetse no guhungabanya ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose ririho uburyo bwo kwirinda ibitero muri Ukraine. Iki gikoresho kizaba gifite imiterere ya mpande eshatu, gifite uburebure bwa metero 244 n'ubugari bwa metero 610. Ku barebye filime ya Star Wars The Force Awakens hagaragaramo igikoresho kimeze nk'iki. Biravugwa ko kizaba kandi gifite ubushobozi bwo guhagurukana uburemere bwa toni 120. Magingo ya nta kindi gikoresho gifite ubwo bushobozi. Dushingiye ku buremere gusa kizaba kirutaho 20% ubwato bunini cyane butwara indege buriho ubu bwitwa USS Gerald R. Ford. Ubushinwa bwatangaje ko iki gikoresho kandi gishobora gufata ikirere mu myaka 20 cyangwa se 30 iri imbere. Rwanir izaba kandi ifite ubushobozi bwo gutwara indege z'intambara 88 zitagira abapilote kandi zitagaragara kuri radari zo mu bwoko bwa Swan-Nu, zirasa misile zigenda ku muvuduko uruta uwijwi. Izi ndege zizaba kandi zifite uburemere buruta ubwa drone zisanzwe. Rwanir izaba ifite kandi ubushobozi bwo kwirinda ibitero bya misile ziraswa zivuye ku butaka zijya mu kirere hamwe n'indege z'umwanzi, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Mu gihugu cya Uganda uko twabigarutseho, mu gihugu cya Uganda ku munsi w'ejo nababwiye ko umuyobozi wungirije umugaba wungirije w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka yitabye Imana ku munsi w'ejo nyuma y'igihe kirekire cy'ububabare arwaye. Amakuru akavuga ko Major General Francis Takirwa wari umugaba wungirije w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka yapfuye nyuma y'igihe kirekire yaramaze arwaye. Hanyuma Takirwa yari umusirikare muri PDF kuva mu mwaka w'1989, akaba yaragiye ahabwa imyanya itandukanye mu buyobozi bw'ingabo. Ni imyanya irimo kuba umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka, kuyobora diviziyo ya 2 y'ingabo za Uganda ikorera Imbarara, ndetse no kumuyobozi ushinzwe uburezi, siporo n'umuco mu ngabo za Uganda muri rusange. Takirwa kandi ari mu ngabo za Uganda hagati ya 2011 na 2012 zorejwe muri Somalia mu butumwa bw'umuryango w'Ubumwe bwa Afurika yunze ubumwe wo kubungabunga amahoro AMISOM. Hanyuma mu mwaka w'1965 nibwo uriya musirikare yavukiye Imbarara mbere yo kwinjira mu gisirikare mu mwaka w'1989 nk'umusirikare yitabiriye kandi amahugurwa ya gisirikare mu bihugu nka Uganda, Tanzania, Ubushinwa, Misiri na Afurika y'Epfo. Amerika ishaka ko intambara hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya irangira muri Kamena no kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ko intambara ibahuza n'Uburusiya igomba kurangira bitarenze muri Kamena 2026. Ibi yabitangaje kwa 7 Gashyantare 2026 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyagarutse ku byavugiwe mu biganiro byo guhagarika intambara bahanganyemo n'Uburusiya byabereye i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, byabaye ku itariki ya 6 Gashyantare. Ati Amerika yadusabye ko bwa mbere amatsinda ashinzwe kugirana ibiganiro byo guhagarika intambara iduhuza n'Uburusiya bazahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Miami mu cyumweru gitaha, kandi twebwe ku ruhande rwacu twemeje ko tuzabyitabira. Abanyamakuru babajije Zelensky igihe intambara bahanganyemo n'Uburusiya kandi ishobora kurangirira, asubiza ko Amerika yasabye ko yazarangira
bitarenze mu mpeshyi y'uyu mwaka. Ati abanyamerika batangaje ko bifuza ko gukora ibintu byose ku buryo iyi ntambara ishobora kandi kuzaba yarangiye muri Kamena 2026. Gusa Amerika n'Uburusiya ntabwo biragira icyo bivugaho, ariko Perezida Donald Trump yakunze gushyira imbaraga nyinshi cyane mu guhagarika intambara kuva yasubira ku butegetsi umwaka ushize. Ku rundi ruhande Uburusiya kandi bukomeje kugaba ibitero ku bikorwa remezo birimo inganda z'ingufu muri Ukraine, byatumye kandi igihugu cyose gihura n'ikibazo cy'umuriro mu gihe cyane cy'ubukonje bukabije muri iki gihugu cya Ukraine, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Perezida Emmanuel Macron yihanije uwamwise kadahumeka kubera kuvuga ko ayoboye muri Artificial Intelligence ku itariki ya 4 Gashyantare 2026. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanyujije ku rukuta rwe rwa X ubutumwa bugaragaza ko igihugu cye cyafashe iya mbere mu guteza imbere ibijyanye n'ikoranabuhanga rya Artificial Intelligence. Yagize ati mu Bufaransa dushyira imbere siyanse, niyo mpamvu nasabye isi kutuyoboka ku bijyanye na siyanse. Nishimiye cyane kubona uyu muhamagaro warumviswe n'abantu benshi. Abashakashatsi bakomeye cyane bagera kuri 40 bahisemo Ubufaransa. Yakomeje agira ati binyuze muri porogaramu ya France 2030 twashoye arenga miliyoni 30 z'amayero kugira ngo duteze imbere ubuvuzi, kurwanya imihindagurikire y'ikirere, ikoranabuhanga rya Artificial Intelligence ndetse n'ubumenyi bw'ibanze muri siyanse. Bigaragara ko hari abatarakiriye neza ubu butumwa bwe, aho umushakashatsi kuri Artificial Intelligence witwa Dr. Eli David yasubije ubutumwa bwa Macron agira ati iyi kadahumeka irashaka guhindura Ubufaransa ubuyoboye muri Artificial Intelligence kuri miliyoni 30 z'amayero gusa. Mu gusubiza ubutumwa Macron yagaragaje ko atari ya mafaranga gusa, ahubwo hari na miliyoni 54 z'amayero zakusanyijwe muri 2022 zo gutegura gahunda ya France 2030. Iyi ni gahunda igamije guhindura iki gihugu ikiyoboye mu bijyanye n'ubuvuzi bugezweho n'ibindi hashingiwe kuri Artificial Intelligence. Yagaragaje kandi ko muri Paris Artificial Intelligence Summit hari miliyari 100 z'amapawundi abikorera bahize kuzashora, akazashorwa kandi n'ibigo by'Umufaransa n'ibindi mpuzamahanga hagamijwe guteza imbere Artificial Intelligence. Yamwibukije kandi ko muri 2025 Ubufaransa kandi bwari mu bihugu bya mbere mu gukurura ishoramari riva mu mahanga mu kubaka ububiko bw'amakuru muri iki gihugu. Yagize ati ashowe akayabo iwacu no mu mpano zacu. Arongera ati yego hano mu Bufaransa dushyira imbere siyanse kandi Artificial Intelligence iri hano, ati kugira ngo rero bidufashe twiyubake kandi duteze imbere isi. Ati so gutukana. Kuko yanditse mu rurimi rw'icyongereza Perezida Emmanuel Macron yagize ati in France we believe in science. That is why on May 5 I issued a clear and open call to the world for science and choose France. I'm very proud to see that this call has resonated so strongly. Around 40 leading researchers have chosen France. Through France 2030 we have invested. Niho rero yakomeje nyine agenda agaragaza uriya mubare w'ariya mafaranga muri rusange ku bashoye arenga miliyoni 30 z'amapawundi. Hanyuma mbere gato ko tujya ku nkuru yacu ivuga kuri Madame Gabrielle Victoire Umuhoza, reka mbabwire ko Bill Clinton n'umugore we basabye ko babarizwa mu ruhame ibya dosiye ya Jeffrey Epstein. Bill Clinton n'umugore we Hillary Clinton batangaje ko biteguye kubazwa ku mubano bari bafitanye na Jeffrey Epstein, banasaba ko iryo bazwa ryazabera mu ruhame kugira ngo ibyo bazavugaho byose bizagaragare. Biteganyijwe ko impera za Gashyantare ko aribwo komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahawe inshingano zo gukora iperereza ku bibazo bya Jeffrey Epstein washinjwe gusambanya abagore n'abakobwa no kubacuruza, izahata ibibazo uyu muryango mubano bari bafitanye n'uyu mugabo. Bill Clinton abinyujije ku rukuta rwa X yavuze ko yifuza ko iyi komisiyo yazamubaza ibijyanye n'uru rubanza mu ruhame. Ibi rero yabihurijeho n'umugore we Hillary Clinton wavuze ko ibyo bazi kuri dosiye ya Jeffrey Epstein byose bamaze kubibwira iyi komisiyo iyobowe n'abarepublike. Gusa avuga ko niba bifuza ko bakomeza kandi guhangana babikorera mu ruhame. Ati niba mushaka ko duhangana mureke tubikorere mu ruhame. Muri 2019 byatangajwe ko Bill Clinton yagenze mu ndege bwite ya Epstein mu bihe bitandukanye ndetse arabyemera, ariko ahakana ko yigeze kandi agera kuri iki kirwa cye, nk'uko amakuru abishimangira. Ikaze kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Aya makuru
atugeraho. Nk'uko iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe akadomo cyandikira ku butaka bw'u Rwanda, ndagira ngo wenda duhere kuri iyi nkuru tuyifashishe. Hari ku itariki ya 16 ukwezi kwa mbere 2026, mwibuka ko ni vuba aha ngaha, bagize bati urukiko rw'ikirenga rwemeye kwakira ikirego cya Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Bivuze iki rero? Bivuze ko urukiko rw'ikirenga rwategetse ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza agaragaza ko ingingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza shinjabyaha inyuranye n'ibiteganywa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga cyakirwa kikazasuzumwa. Umunyapolitike Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ikirego agaragaza ko ingingo y'106 yerekeye imiburanishirize y'imanza shinjabyaha itandukanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo iya 29 agace ka B 61 n'izindi, asaba ko yakurwaho. Iyo ngingo igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impungenge cyangwa se impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye ifatanyabikorwa cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranyweho icyaha, bahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza bagasanga nta bimenyetso bituma rero bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye kandi guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Ingabire Victoire Umuhoza yatanze icyo kirego bishingiye ku rubanza ubushinjacyaha buregamo Sibomana Sylvain na bagenzi be mu rukiko rukuru, aho umucamanza yamuhamagayemo agatanga ibisobanuro byaje no gutuma rutegeka ubushinjacyaha kumukoraho iperereza ryatumye afungwa. Urukiko rw'ikirenga rwabanje kwemeza ingingo y'uko Ingabire Victoire Umuhoza afite inyungu zo kurega kuko ibiteganywa n'ingingo y'106 byamugizeho ingaruka ku giti cye kandi bikaba byazigira no ku muntu uwo ari wese. Uhagarariye intumwa nkuru ya leta yagaragaje ko urubanza rutazasuzumwa kuko hari urundi rubanza rw'uwitwa Mutebwa Alfred rwasuzumye ku ngingo isa n'iyari ya 121 kandi ko yaje no guhindurwa biturutse kuri urwo. Yavuze ko hari ubwo ubushinjacyaha kandi bushobora kubura ibimenyetso kubera uri kurikorwaho yahishiriwe ariko bikagaragara mu rukiko. Uyu munyamategeko nubwo umucamanza ategeka ubushinjacyaha gukora iperereza ariko atagena ibiva mu iperereza, kandi ko iyo bigaragaye ko nta bimenyetso bigize ibyaha urubanza rukomeza. Abahagarariye intumwa ya leta bagaragaje ko hari ihame rya res judicata bisobanura ko urubanza rwamaze kandi kurangira neza kandi bikozwe n'urukiko rufite ububasha, rutongera kandi kuburanishwa ku nshuro ya kabiri hagati y'abantu bamwe ku kibazo kimwe. Ingabire Victoire Umuhoza yerekanye ko kuba itegeko ritegeka ubushinjacyaha gukora iperereza bigaragaza ko n'ibivamo biba byamaze gufatwaho